Digel lêdana awaz û stranan û gotina helbestan û dîwarên nexşandî bi pertokên corew-cor û tabloyên sirinçrakêş. Ev e sîmayê qehwexanekê ye li Mosilê. Pêşwaziya xelkî bi evî awayî dikin. Lewma rojane ji mareka berçav qesta qehwexana Korbendê pertokê dikin. مرامج فکرنا اوی جی او کمکرنا همی گنجان و پیدا کرنا اتمسفرک روشنبیریش بو گنجن موصله دناف اوی جهیدا هلبزوان و ادیب دوست و نویسر و هروها روزنامه‌وان هنه ام فستیوالن هلبستان ساز دکین و اف جهاد بیت هوکار نزیگبونا راو بوچون جدا جدا د چارچوبه روشنبیری دا و دیرج سیاستی بێگومان کوربەندا پەرتووکێ یەکەمین جهەکە چەکلێ کار دەکرد و ئەف جهە پتر گەنج لێ کۆم دەبن بەراورد دگەل جهێن دی ji ber evê çendê ez wekû keçek heza min bû karê min e û daxwazê ji hemî keçan dikim serdana cihên giştî bikin ji ber ku noker li Mosilê pitir mêr qesta cihên giştî dikin lê min ev cihe helbijart û hewil da dîwarekê biherifînim ji ber vê çendê daxwazê ji hemî keçan dikim harîkariya min bikin û qesta evî cihî bikin. Xudanê qehwexana Korbendê pertokê wesa bû dengê Amerîka diyar ket ku merem ji vekirina qehwexaneka wesa ew e rewşenbîrên deverê li bin êkxanî kom diket û dibîte hokarê durustkirina têgehekê baş di nava civakî de. الغرض من افتتاح هذا المكان هو جمع كل الشباب. براستي ما ديوار هرفان ديوار نتشافلري كري بو هرفي لباجار موصلة داعش ديروك جناف بر روشن بيري جناف بر بلي بهمتا جنج وخلكي مكارب وروشن بيريه كنو درست بكن ونها قربندا برتوكا جهكي روشن بيريه. Piştî nemana çekdarên Daeş li bajarê Mosilê bû yekem car cihekê wesa hatiye vekirin ku texa rewşenbîran bi giştî mîna rojnamevan û edîbdost û hozanvan û stranbêjan bi hevdû ve girê detin. Lewma xwezyarin ku ev cihe zêdetir lê bihin di nava bajarî de. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.